Ekitabo ky'Abaleevi eshuura ya 9. Empongano za Aaron z'okubanza. Aha kiro kya 8 Musa yeeta Aaron n'abatabani n'abakuru b'Abisirayiri yagambira Aaron ati, twara enimi y'ekimasha kuba empongano y'ekibi n'empaya y'entaama kuba ekitambo ky'okwosya, ebitiine kamogo byombi obitambire omu maisho ga Mukama. Kandi ogambire Abisirayiri oti, mutware empaya y'embuzi kuba empongano y'ekibi, n'enyana hamwe n'omwana gw'entaama ebishikize omwaka gumwe ebitiine kamogo kuba ekitambo ky'okwosya, n'enimi n'empaya y'entaama kuba empongano ez'okusiima ahabw'obusingye bitambirwe omu maisho ga Mukama. Kandi mutware n'empongano y'esaano ejwangize n'amajuta ahakuba erizooba Mukama naija kubeeyoreka. Baaleeta omu maisho g'ihema ry'okubwabuganiramu ebi Musa yaragiira, ihanga ryona ryerira haihi ryayimerera omu maisho ga Mukama. Musa yagira ati, eki nikyo Mukama yabaragiira kukora kandi ekitiinisa kya Mukama nikiija kubabonekera. Musa yagira Aaron ati, hikayo itambiro ohonge empongano yawe y'ekibi n'ekitambo kyawe ky'okwosya, kandi okore eby'okweriherera n'eby'okuriherera abantu, oreete n'empongano y'abantu okore eby'okubariherera nk'oku Mukama yaragiire. Atyo Aaron yahika ah'itambiro yiita enyana y'empongano y'ekibi ey'okwehongerera, abatabani bamureetera eshagama yagikozamu orukumu, yagita aha mahembe g'itambiro, endiijo yagishuka ahansi aha kibunu ky'itambiro. Konka ebishaju n'ensigo zombi n'ekishaabo ky'aha kitugu eby'egyo mpongano y'ekibi yabyokyeza ah'itambiro nk'oku Mukama yaragiire Musa. Enyama yaayo n'oruhu rwayo yabyosya omu muriro aheeru y'orusiisira. Bwanyuma yiita ekitambo ky'okwosya, abatabani bamureetera eshagama yaakyo yagishukyeera itambiro embaju zoona. Bamureetera ebicweka by'ekyo kitambo ky'okwosya kimwe kimwe hamwe n'omutwe gwakyo yabyokyeza ah'itambiro. Yayoza eby'omunda n'amaguru gaakyo yabita aha kitambo ky'okwosya yabyokyeza ah'itambiro. Yareeta empongano z'abantu, yatwara embuzi y'empongano y'ekibi kyabo, yagiita, yagihongerera ekibi nk'empongano y'ekibi ey'okubanza. Bwanyuma yareeta ekitambo ky'okwosya yakihonga nk'oku omugyenzo gwakyo guri. Kandi yareeta empongano y'esaano yagiihaho oruhi rwijwire, yagyokyeza ah'itambiro nagyongerera aha kitambo ky'okwosya eky'omu kasheeshe. Kandi yiita n'egyo nimi y'empaya y'entaama ey'okutambirira abantu kuba empongano zaabo ez'okusiima ahabw'obusingye. Abatabani bamureetera eshagama yaabyo, yagishukyeera itambiro embaju zoona, kandi n'ebishaju by'enimi n'eby'empaya n'omukira gw'ebishaju n'ebishaju ebishwekire eby'omunda n'ensigo zombi n'ekishaabo ky'aha kitugu, baata ebyo bishaju aha nkoro zaazo yabyokyeza ah'itambiro. Konka enkoro zaazo n'ekivune ky'okuguru kwa buryo Aaron yabizongazonzya kuba empongano ezo ngazongiibwe omu maisho ga Mukama nk'oku Musa yaragiire. Bwanyuma Aaron yimutsya emikono y'aha bantu yabashabira omugisha, yaruga ah'itambiro ahu yabaire naatambira empongano y'ekibi n'ekitambo kyokyezo n'empongano z'okusiima ahabw'obusingye. Musa na Aaron baataaha omu ihema ry'okubwabuganiramu ku baashohiire, baashabira abantu omugisha, ekitiinisa kya Mukama kyabonekera abantu boona. Omuriro gwaruga omu maisho ga Mukama gwayokyeza kimwe ekitambo ky'okwosya n'ebishaju ebyabaire biri ah'itambiro, abantu boona ku baakireebire baayamuza bagwa ahansi bajuumiire.